agira ko asozera yemwe ushishikare kuryoherwa ushishikare kwakira message ibi byose bigaragaza urukundo rw'Imana bameze nk'abana. Haleluya. Iyo mfise amababa nkayabamara isubiza hamwe mbangurutse ngashikayo nkagera iyo mfise amababa nkayabamaraika mbangurutse ngashikayo nkagera. Yesu tunga imitima uduhe kuhimbara bariyomba mfise amababa nkayabamaraika mbangurutse ngashikayo bariyomba mfise amababa nkayabamaraika mbangurutse ngashikayo. Haleluya. None nashimira Imana byose ndanezerewe cyane nkuko mwabyumvise nitwa Rufonyagura Jimmy Pascal. Atufonyagura ibiki unjya ntubwire ngo ndajya natwishi cyane mugabo mfonyagura abadayimoni mu izina rya Yesu. Kuko izo turakwiye kuzifonyagura kuko zaba zatugiriye nabi ariko turi kumwe na Yesu bizizodushobora. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Rero mukabwiriza bwo mu Cibitoke umupasiteri yahoze akorera ngaha yitwa Nibigira Manase, hanyuma nkaba ndi kw'ishuri rya Bibiliya ku Ntahangwa. Bisigaye ndubatse nk'uko bamwe basanzwe babizi, mfise umugore umwe kuko nta muntu afise abagore babiri yoza ngaha. Hanyuma rero niyo yoza yotuma yinyegeza akinyegeza mu ishengero mugabo ahahera niyo hahagarara. Hanyuma rero mfise abana 11 n'uwa 12 natoye mu Nyabagera ku Ruzi, kandi abo bose bariho. Nshimira Imana rero ibaha ibiharage bagafungura bakiga kandi bakambara. Imana yaratuma. Twisomera ijambo ry'Imana rero, ibyo birakwiye tujye mu ijambo ry'Imana kandi ntitugenda byose byarumviswe ariko indunduro ya byose no kubahoraho. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami. Yego ntasho arakoze pasiteri ure arankunda cyane ntarakimwe ntashaka gusiga na kimwe. Pasiteri rero nyene kumuruhusha ubwambe uwo mubyeyi wanje ariwe mugenzi w'uyu barakundana bose kandi nanjye iyo njino inkakana kati wawe icyo gituma ntajya nibuka kwishingira umunezero mwinshi cyane. Bantumye yambwiye ati nzotasha ishengero none nimwakira izo ntasho ziwe. Abantu twari kumwe turiko turakinyiganza kuwa gatanu mw'ijoro nabo bavuze ati niwashika hariya uzoturamukirize bene data Imana ibahungisha. Madamu nawe mu gatondo kuri gasi kujya mugenzi twagenda aje kumikana yaciye ambwira ngo wampembere ntahe none nzafata kumuzakira. Izo zose nari njyanye amadeni menshi pasiteri arakoze. None rero twisomera ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'Abami ba mbere, gitabo cya mbere cy'Abami ba mbere murantunga, gitabo cya mbere cy'Abami dusome mu gice cya 3 duhere ku murongo wa 4. Urasoma tubandanya murabyumva neza. Igitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 3 ku murongo wa 4 abariho duhera. Avuga ngo bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira ibimazi kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga y'imisozi, nuko yosereza ku gicaniro cyaho ibimazi 1000. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni uhoraho amwiyerekera mu nzozi mw'ijoro. Nuko Imana iramubarira iti nsaba icyo ugomba ndakiguha. Salomo arishura ati wagiriye neza data cyane umusabyi wawe Dawidi kuko yagendera imbere yawe mu by'ukuri no mu by'ukugororoka
agutunganiye mu mutima wiwe, kandi ukaba waramugereye kuzomugirira neza cyane, nk'uko ukamuha umwana wo kumusubirira ku ngoma, nk'uko biri uyu munsi. Nuko none Uhoraho Mana yanjye, jewe umusabyi wawe wanyimitse mu gishingo cya data Dawidi, naho ngira umwana muto gusa, sinzi iyo bijya n'iyo biva, kandi jewe umusabyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ihanga rihambaye ritoharurika cyangwa ngo rimenywe ubwinshi bwawe. None rero jewe umusabyi wawe numpe umutima w'ubwenge, nshobore gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'icyiza. None ninde yoshobora gucira imanza irihanga ryawe rihambaye? Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asabye ibyo. Nuko Imana iramubarira ati ibyo ko ari byo usabye, ukaba udasabye kuramba cyangwa ngo usabe ubutunzi cyangwa ngo usabe kw'abasi bawe, ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza, nuko nkugiriye nk'uko usabye. Ndaguhaye umutima w'ubwenge bwo gutahura, atawe muhwanye mu bakwitangiye imbere cyangwa mu bazoguherukira, kandi nguhaye n'icyo udasabye, nguhaye ubutunzi n'icyubahiro, bitume ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho. Imana nishimwe. N'amajambo y'Imana ariko ijambo turiko uno munsi, nuza kukubaza umubwira ati twize ijambo ryitwa gusaba icyo ugomba Uhoraho. Imana nishimwe. Nayo majambo y'Imana. None gusaba ngo ari ikintu kinini, urumva se gusenga murabimenya n'ibintu bibiri bitandukanye bidasa. Hariho gusenga ngo saidia umuntu akagenda arasegerereza, hariho n'ababishyira mu kubeshi. Mugabo gusaba Imana, pana sindakubwiye gusaba abantu, ndakubwiye gusaba Imana ariyikwiriye ati nsaba icyo ugomba. Kandi ibyo Imana kubikubwiye nuko haba hakwize nawe ikintu wakoze. Imana nishimwe. Salomo rero usomye hariya ngo yarahejeje gutanga ibimazi igihumbi. Ibimazi igihumbi wumva byari bikeye, inka nk'igihumbi wumva wozitanga, uwe numva ko nawe yari yisi hari yari yakoze ikintu gikora ku mutima w'Imana. Imana iramwitegereza iri mu ijuru, iravuga ati sara ati nsaba sha ndasaba icyo ugomba genda kuvuga. Mugabo Salomo ariyumvira aravuga ati ma nibyo papa waramugiriye neza, nanjye washyize ku ngo. Ega hajya Salomo ntubwire ngo niwe yarambiye kuta kuri nyama. Salomo yari umwana wa Batisheba, umwe yari yabyaranye na Uriya, umwe yari muka Uriya, wa wundi Dawidi kumwe ngo byagenda rero mu bintu wari kwagize intege. Mugabo mu nyuma cyabyara Salomo. Salomo kwibaza ngo ari nk'abajya abahungu, ari abahungu bari bakaze iwabo babamesha, abitwa ba Salomo bimwesheje n'imishatsi yari isibye ngo yarije, bari bafise n'imishatsi babanyama cyane bakumakomeye, bari barabicaye. Salomo yahangara na se atangirira imbere, kandi yari umuntu w'amanyanga menshi ya Salomo. Abo bose n'abitwa bandoniye bashaka kwiyimira. Mugabo Salomo nawe akamenya ngo jeho data ngo mama no kuza ngaha yaje kuri makanaki, ngo reka ningirire kuke ngo ye yiyamira wenyine, akaba imbere y'Imana azarisengera kiri umwana. Yarameze nk'umwana ari mu rugo, mugabo naho yari kwa Salomo kwa se Dawidi mu bandi bana bavuga ngo mama wangu ngo hari Mariya ngiranze ngo nitwitwe byake akacana akamayibwira gutya. Mugabo Imana iraza abantu, kandi Imana iraza imitima igororoke, Imana iraza abakora neza mu kuri no mu kugororoka. Hanyuma aramubwira Salomo amaze gushika ku butegetsi, Imana irabipanga. Salomo ashatse gukubita kude nase ngo haje ku muvu arapfa, hadi Imana itapangiye ngo uwitwa Adoniya n'abashaka kwiyimika arongera n'abahereza, uwo nawe nyene baramukura ati hashyire Salomo niwe shaka. Salomo rero turagenda acaca gusenga. Agiye gusenga ngo atange ibimazi igihumbi, kandi ibyo yabitanze. Usomye hariya hatangura ku murongo ya mbere ngo yaramaze kubaka, arubaka urusengero Uhoraho, arubaka n'ingoro yiwe, arazitira n'uruzitiro rw'Yerusalemu, ibintu byose bimeze neza.
Imana iravuga ati umukozi w'Imana jewe umukozi wanjye anyubakiye urusengero akanyubakira n'uruzitiro rw'i Yerusalemu aciye yongera ko aciye yagiye byo gutanga ibimazi igihumbi byose arashitseko ataje no genda nkamugabire Imana n'abandi bo ntibakaba. Hanyuma rero isacugo ariyumvira nkubwenge erega hajya twebwe ntitworongora ishengero ngo tubishobora atarubwego bw'Imana. Ubwa mbere nka twebwe hariya mu gisagara ugutwara abantu bakurusha amafaranga icyo ni cyane. Urumva abantu umuntu ubwa mbere baje abantu bo mu rusengero ukaburongoye abantu akurusha amashuri, wowe utageze no muri segonderi nawe akaba yahejeje kaminuza, ikigeretse ko akaba akurusha imyaka, uwaje no ku mafaranga akaba akurusha n'uwo muntu kuvaho uwo muca wewe. Ni ibintu by'ubwenge bw'Imana mugabo mu bantu bose nabo naho bageze ibi cyane umuhangisha kaminuza tukamagaha gusenge none ari sasi ko yaki ngo genda namani akagenda ngo genda mu byo ko muri general namba ati byo bya general na ati wa uti general office bibere genda muri Yorodani ati nkamubwiye none ko general nabo pika bagera ituguzuku bigiye kwa Elisa ati arashika Samaria kwa Elisa uko tubibana yari yibereye mu kazi kugira ngo kibyasi gatoye kagahere yibe amugabo ari imbere y'Imana arimo amavuta me ariko namubwira ati Imana itaguhaye iri shenge uretse ko ushobora kurongora twebwe usanga umuntu akurusha imyaka akurusha amashuri akurusha n'amafaranga akaba akurusha n'ibindi byose mugabo iyo ukuze akananiza mugabo Imana nayo ikaguha amavuta mubwire yuko arukuze no kumukuru ngo mukozi w'Imana nicyo cyatumye general Namani ashitse kwa Elisa amubwira ati genda muri Yorodani hariya nyene hamwe baragira n'inka zose iyo zishoka nabungere batiza iyo abantu kuri iyo teni uje hariya kiriya uri reka nta muntu dusengera haka muze gufisa amapetera ngo jewe ngo byagoye ngo ninaka ati kama ntakorane ntari umwana wo ari mukuru ku mugore mukuru turavuga ati reka sashika ati bantu mubwenge bwo gukira ibanza bajya abantu bazongora kuko hari igihe bazoza banteka ibitego bazana amarementanya n'amamontage bazi kunteka ibanza mubwenge Imana ati kudasabye ndabici ndabuguhaye ikibazo haheze iminsi mugi ikibazo Imana igukora ikintu ikizana na stage kugira ngo reka namutumire stage ubazubire stage ku rubanza kwa Daniel abakora babiri b'abamaraya baca baraza abagore babiri b'abamaraya baraza umwe ngo bari bafise baba umwe namye soma umwe haheze iminsi itanu aha mu gasakoshi hari umushwa twamatu kwiterwa tujanye umbare abo bagore bari bakaba nongira ko ntabwo mara y'abahari mugabo nk'ingozi ahantu hitwa mu Kigara bahari iwabo niyo soko yaho ngiro bariko barahera nabo nyene ngirasibire ngo barabana rero muri iyi umwe aragenda arabyara umwana haheze iminsi itatu ubundi nawe aracyarabyara bakabana kuko mugabo umwe n'indagi umara yabo rero arasinzira wajya umuntu asinziriye yaborewe hari n'igihe wahora tubana n'abashoferi hano twahora dukora ibishoferi bigataha byaborera hanyuma rero biriko ugasanga ni ibishoferi binini kiriko kirakona kumenga n'ifuso ikiramanukana amakara kujya gutendera ateka kubona utuntu amasinzi mu gatondo yikanguye bamwe mu cyago cya agere yose umwana asanga kapfu
acaragenda barazi ubwenge abamaraya n'abandi bikoko, acagenda kwa mugenzi wiwe, acakaryamikayo, acatora wa wundi akomeye, acamushyira ngaho aja kumwoza. Abyumva hanyuma wa wundi nawe arasinzira ukembwa, abyutse agira yose umwana nawe ahasanga umwana yapfuye. Mugabo arikawusha hageze bukeye araraba neza ati mugabo si uwanje, aramubwira ngo he ngo ntuze ngo mugabo ngo umwana ngo si uwanje ngo wampaye ngo si wanje ngo nawe urabizi ngo niko ngo wanje ngo ntuzi ngo yuko ngo je ngo nari ndaye ngo ntuzi ngende bagutanga ngo none ngo bashanye iminsi ngo kandi ngo genda muzi ngo nawe urabizi ngo yuko na nyindi ntibagirinde ngo wibaho ngo niko bamujyanye urimbe induro ngo yango nk'umwana waje nawe ndakumena yagaba ntibagirinde ngo twakubitana amara yegere bagiye kumugina urubanza rwa mbere biranga ngira ngo ati ngo rubanza uko bajyana n'ikiziga, urumva nicyo gituma rwajyana ntabyo gutebya ngo tubahinde isaha rwagenda direct n'ikiziga ati jewe ati mo ntabakirika mwabakore ngo jewe umwana ngo yamujyanye ngo none ngo rero n'umwana wanjye wakomeye n'ingo yanjye nawe ngo arabadesha ngo yapfuye ngo natwara igifu ciwe ngo je natwara umwana wanjye ngo mbitsa nk'ubikura bagacamu baraca urubanza biranga ngira ngo rwaprokirere ati urwo rubanza kamara amagambo wa byose ni ku kirimba ni ku kabisaro saba ati mwabakore cyageze gute urumva je ngo nari ryamye ngo afata ubwanjye ngo iyo yamujyamye ko baramwice ko cyatoro rwanje muzima ati base bari hehe babo ba nabo ntibagire ati urumva ngo nyakubahwa mwami ibyo bya base ngo tubanze tubireke ngo rero gukora akazi kakiruva ngo turiyaranja gusa ngo ibintu byo kwiyaranja mugabo ngo byase ngo je ngo ntumumba ati wese wumwana ni hehe ngo je ngo naje ngo ntawe nabonye kabisa. Salomo yaraje ubwenge ataba n'abamarari acavuga ati none umwana ni wawe ati niwe wanje nyakubahwa nta muntu wundi nawe ngo yaho sinamukuha ngo niwe wanje. Salomo kakeme karagaruka ati Imana none wambwiye ko uhaye ubwenge, Imana ati ndamukuha ntabwo naramukuhaye ikimuja mu mutima ati zari kugitari ikanda mu bagaburi umwe twari cyo hepfo n'atari cyo hano kujya bakatiwekeye acarakana zari ngoka ndabagaburire umwe atari ngira mu mwana wewe ngo ntangora bashaka ngo twari cyo hepfo twari cyo ngo ngori imenye cyakwa. Salomo ataka ko kugerereza ati zari kugitari ngo ngo hanyuma rero nyina w'umwana oya namutware kuko nzoza ndamurabira hariya ntimumuka nawe ngo yanafite ngo tumubure twese ngo ninga ngo waje kukuranya rero ngo twese tumubure. Salomo ati we reko uwo mwana niko muheretse mfata cyangwa ngo yari yakweshwa uwo n'umubaya sinzi ko bamushize mu gace ntabyo bibiri mugabo gusaba urumva ngangana gakoze uno munsi turasaba kandi Imana iratanga urafise umutwaro ari gusaba neza cyo kundi muntu yasabye namwe usoma umukozi w'Imana hajya abakozi b'Imana guca mu bibazo byinshi bikomeye cyane. Umugabo yitwa Yohana yari umubatizi yarakomeye mu Bisirayeli kandi hajya abakozi b'Imana twe tuzozira n'icyo dukora kuko ntitujya umuntu. Uwo mugabo yitwa Herode yacikije umugore wa mwene wawe hanyuma rero amaze kumucikiza Yohana nawe ari mu mavuta avuye kubakiza kuri Yorodani bahura n'uwo mwami Herode akaza akeneye kumva ibya Yohana nawe Yohana agize gutya ati we ntuvuge watwaye umugore wa mwene wanyu ni kizira guhora ibyo mushobora gupima n'isanzwe umuntu wese ajya muri ibyo byaha ntashobora kujya mu ijuru ati umugore w'abandi kirazira. hanyuma rero Herode yashika muhira ariko nibaza bakaca bavugana na wa n'umwe yaciye gushaka ngo ngiye nzo hamwe kwirukana resta muri numisi ngo kubera uko ngiye duhuye n'ujya Yohana ngo acabimbwira yuko ngo none ngo nango yashari ujya Yohana ngo none kumwani ukana ngo nakujya muvugishwa kuko z'Imana ariko kandi ngo nawe ufise ngo ni wo mushira mu gafu rero dinana c'est vrai batubashira muri bifaransa bya kweli nabo utamufunga ngo gakume baze bakafungira ingani kazosubire kuvuga kazohore kabivugira mu gasho avuze aca kuri baca baragenda ingira yaciye atumika ngo aca baragenda Yohana umukozi w'Imana mugabe y'Imana
abantu bavuga je nana nkora mfungo narigeze gufungwa agashoni karababaza ari keza igihe cya Mandende murabyibuka hari umuntu yitwa Mandende bahora bavuga bakitwa bakaca babita Mandende bari bavuga ngo yateze amabiri nari nafungishijwe n'umusoda w'umukobwa bamwe babayeseyo aje kumfata ndamuha igihumbi acajana kwa komanda ngo mama nubwo nitwike ko igihumbi mugiye n'umwe barashaka kuvura ndavuga ati ndabyambaye ihumbi mutindana cyadushinga agasha Imana ikaturiye saa sita y'ijoro igeze naho haba hari ibihere bimwe byagambye n'iki n'umuntu ukomwishi uzumva abantu barasinzira katiro kuruhu ukazumva yikanguye ijoro zarakwikumbira ahibiriye ngahungu ukaca icumujya mugo akaca yiyagaza kugamba bari bago Yohana rero ari abigishwa baje kumuraba acha kuvuga ati none Yesu wa wundi nabatiza ko nari nzi ko ari umuntu akomeye genda kumubwira none nafise ububasha bwo kuguraga ati muje kumubwira yuko mfungiwe ngaha agira icyo yokora akoreshe ubushobozi bwiwe ndamuguzi yuko ahambaye yavuye mu ijuru mumumbarize nimba atari we naho atuma bimbwira bacabatego tuzomukubaritse basanga Yesu nabari kanigisha ari kubavuta abakoresha ibikorwa bikobakomeye bacaramubwira ngo Yohana arafunze ngo yabitumye ngo tukubarize ngo yuko ngo ari wewe ngo cyangwa ngo none ngo biteguye Yesu nawe ati none genda mumubwire ibyo mubona kandi mumubwire ngo impumyi ziraho none iyo nyigisho yo muganga izo mpumyi ziko zirahuka nawe wewe ufashije ngo batubagira baragenda ngo bora baragira ubutumwa ngo kandi mumubwire ngo ahirwe w'ibyanjye bitazotikana hari abantu batikana n'ibikorwa by'Imana ubuze igikorwa cy'Imana bagatikana barakazaga batubwira ibinini ariko byose ibyo dukora byose biri mu ijuru biranditse mu izina rya Yesu hanyuma rero hari abakobwa kamwe k'uwo mugore kaca karata abantu bafise ishari n'inzigo n'umunsi ndabafitiye itangazo Imana ibagirire imbabazi kuko ako gakobwa ngo karata bari mu minsi mikuru habaye anniversaire atanga igihe yamukiye byari barahimbaza umunsi mukuru wo kuvuka kuri Herode ngo ako gakobwa nimba katangira Rwanda hariho abantu batuka kumenga bafise amarasoro ku maguru kakavuga kakipfa kuranya agapagari kakapfuna kurika abantu bose we bakacabazomera subira ati musubiriza ngo nakongera kandika agasubira kakakura kipfuna kanyere we ndamugabira nsaba icyo ugomba cyose hari umukobwa abahungu bize n'imisoresore bari hajya abaje n'amavuye wiki mu rubanza rw'umwami abana b'abakosi bari hajya baparikira ibihugu batangura kuvuga ngo igihe cyenda gutwara ngo n'umuntu ntabwo ari cyenda muresha ngo reka twumve icyo bamukabira umwami ati naho ibi gice cy'igihugu cy'ubwami bwanjye ndakigwafite cyane umukobwa aranezerewe abahungu ngira ngo bari baratanga amajambo hari igihe baca babiryosha ngo murere murabe umurero ngo ni wamaraye misi waba ngo ngaha muri Israeli ngo muri no misi nibazo agira tahukana ikintu gikomeye barazi gutamba ngo agiye mu mwanya agiye kwiyumvira amacata ngo avuga ikintu bamugabira naho igice cy'igihugu bakumwe acaragenda karibuka no kandi ngo mama nibaze yambwiye musabe icyo ngomba cyose ngo arakiye ngo none ngo ndamusaba ikigamo nyina nawe kumvisha ariko waramaze kumunyonga agendana inzigo imwe yakazirika ari gihe mama yabaratubaza atubaza aho twariye kuko ruguru baritekana bagacavuga ngo batangisha kandi atangiwe kandi uwo muntu yari mu muryango iwacu bagize ngo atangisha nabyo ntiyataha akaceza ku mugoroba akabikora ngo narabarahiye ngo kandi ngo nimukunda ngo dusaki ngo vuga ngo iyo wariye kugira ngo kuvuga yuko yari hahandi nk'abawe banga ati Jesse nariye ba ngo yego wari ngo asakiye ngo mbi nadabyo yasinariye mukaza bijya mwanza kumenya ngo mutwe mukabona biriye ngo nzokwikubitira mugabo uwo muntu ntaje gutanga byari kwaho ko mu bijyana hanyuma rero bacabara wa mugore rero akabira wa mwana wiwe ngo narakurahiye ngo gende usabe ngo urabyuka ngo aguhe umutwe wa Yohana nawe nyamukobwa ngira ngo acakuza ngo none gama ngo je ngo urabona ngo ubuzima bwe twabayemo ngo nza gusaba umutwe wa Yohana n'uwo kuza
akagenda mu rubanza rwaryoshe, abantu bariko bararya ifi batetse ziri hajya bagira batangure gufungura inyama nziza nziza, inkoko zari ngira umwe wese bari bamuteguriye inkoko n'amafi yagica ashaka. Hanyuma rero baza babona aza yirukangana na wa mubehe, babasore baravuga ati tumeko wa mukobwa azanye umubehe arashonje ashaka bamwabwira utwo kurya, atembera wa mukobwa nta kigenda. Abahungu batangira kuvugana, wowe ngo ndamuguhebeye urazoca umwitwaje waje gusaba utwo kurya, babona n'umubehe. Abantu ati rero tubyumvirize rero, araje rero agira sabe ati rero muri tegura mwumvirize ibintu agira sabe umukobwa n'umunyabwenge araza gutaha. Urumva rero nasabye umpereze mu mutwe wa Yohana ngo ngaha yo Herode igifaransa kirakaba uburenganzira bwo dushaka abantu bose ngo Herode ngo urumva bavuze ngo yuko icyo cyasabye cyose umutwe wa Yohana ngo umpere ngaha yo abantu ntabajanye n'ubundi wese yatse ko akirihiwe wazanye mbere wihiti urasigara kuko rubanza ngo nabagese cyekeda imodoka y'ibakora yake ubundi arana ngo niwe nagira ntware ngo nagiye mu cyumutwe ngo bananye ngo abona bagese ubu wese ko akirihiwe baratse ubanza baciye kurera ngaho uhera na Imana tubirebe yasabye nabi kubera gusaba nabi Imana turinde inzigushaka bataragenda bafata Yohana amubwira ati umukozi w'Imana ni wihanga ati bavuze ko tugucumura ati banduseye. Yohana ngira mu Mana warakoze cyo nagukoreye birakwiye ngo none nibagira banyiki ngo no munsi rero kuri no munsi urihe ngo ndagubugingo bwanjye ndabushize mu biganza byawe ndaki. Yohana umukozi w'Imana baragenda akura ku mutwe wose aca baruzana wa mutwe bahereza wa mukobwa kumubehe. Imana tugire neza kubera ishari ryanjye na n'inzigo n'akaziga. Nta muntu afise inzigo azohogera ubwami bw'Imana niba ufise n'uwo mwana ntuzorihogera mu usibye abana ariko ijuru ni ry'abakundana bakunda Imana. Imana tugire neza. Hanyuma rero wa mukobwa amuhereza na wa mutwe uzozota amaraso acarajana ashiranye none uwo mutwe wabamariye urubanza ruca rurahera kugira ngo Herode yasigara avuga ati narazanye umugore nza kumucikiza narikwegeye akazi. Ego umuntu azana umugore akikije ajya munyikwegeye akazi ukaza mukwegera nako umuntu wese ahari katokore ibintu bikomeye. Imana tugire neza ariko twibere kwijambo rero wasabye nabi mugabo gusaba neza nicyo kintu rero bikenewe. Imana ishimwe tujye kurangiza ngira nababwira umuntu yasabye neza uno musi tusaba neza icyo ugomba kuma Imana iriteguye kukikubwira neza muri byose. Imana nishimwe. Salomoni wumva ko yasabye ubwenge arasaba ubwenge Imana imuha ubutunzi kuko yavuze ngo nkunda bakunda abagana ubudahumeka bazombona. Ubutunzi n'icyubahiro biri iwawe. Imana yamuhaye ubutunzi n'icyubahiro kandi ubutunzi bwa mbere tufise nuko tuzoja mu ijuru sifa kwa Mungu. Ibi byose turakorera Imana. Imana inezerewe n'ibyo tuyikorera izoduhezagira turi ngaha ku isi yongere tugire neza. Umugabo umwe barakorera Imana niba biragenze barakorera Imana cyane akorera Imana barakorera Imana asenga. Umugabo aragera aja mu bukene afise ubukene akagira na nyina yari mu iyo ntaho yaba yameze. Hanyuma ntibagira n'aka bagakorera Imana mugabo akarondera ikibondo akakibura. Ubukene bumuta hagati benshi nk'umupanga ariko mu Bujumbura abantu benshi barapanga hajya amahera y'inzu baragora n'ikintu bijyana cyane. Hanyuma rero akaba ngaho akavuga ngo Mana urampezanira ndasengeye mama azahumuke, Mana ndashaka ikibondo, Mana ndashaka izumure kwa kakekero ko kwamba basohora mu akabura amasengero. Mugabo haje ibikorwa by'Imana ahubwira ngo abantu bakorera Imana haje ku rusengero iwacu pasi nugire ngo bakorera Imana ngo nibaje abantu ngo bona bafise byinshi bihiye n'abantu Imana yakoze mu mutima usanga curuza akaje kigira 10 ari umuntu awuturengarenga bana nizo raporo kabatuka. Mugabo hari abandi n'abandi babatunze hari n'Imana yakoze mu mutima bakata mugabo benshi bakanga gukorera Imana
ati wewe kudatanga ikigira 10 gashaka ngurumva umwari mushaka kumenya ngo amafaranga yanje mbere ati none ati bari Imana yazi we kashare kare kagenda na hinoti yanje ati ngora ni wewe kuma nzomenya na n'Imana ubwo hari ikintu gakorera Imana bigahera bikima egenda korera Imana bikuma wa muntu rero acha ngo agiye gusenga Imana imubwira sai cyuma cyose ndakiguha natwe mu masengesho cyangwa Imana yari tukwiye nati Imana arigeze kubibwira narindege burya ntubone ingana gutya narigeze kuba mpindi biro nka 40 nonze naberetse n'ifoto ngaha na madamu wenyine nawe nyine aho yahora biraba akumva yuko byamaze kurega intondo tugiye mu masengesho nka masenga ngoma uzombe nanje twafungura kuko narataha ngasanga madamu yambiki ikijumbu cye ngo nyina ngo nakukomwa ngasa ngo yaraje kunda wanza n'ibijumbu bimwe byo kukiyange te akacajya yarariye bibiri ngo nawe narakubikiye ngo kibikiko barari na tuve mu masengesho bari mu makoro kari waratongoye bete nkariya gushika madamu hari igihe yaje mu mafamili wako akacari mu ngo bagiye ko kakaje kahindi ko kakatifene kingozi ngo yureka ngo waratwawe n'abakoroneri ngo bari ko mu koroneri wini wacu cyangwa ndi kubano ko babafise ngo cyangwa abandi bantu ngo barakutwaye ko bagiye kwihera nawo kaza kubanuke mu majambo kora ndabimwibutse akati ngo nengo ngo we nagushimye je kwashimye kujanye n'igashaka hacyo ndakujanye ndashaba kubona ntabura bibona hacyo ndakujya muga Imana cyo kuhetsagira ngo kuzo duhetsagira kintu kuri takuhetsagira ngo ni byari none ngo nibikire shango no kutazi byo bambye ati ntangora hanyuma rero igihe kimwe turi mu masengesho Imana iravuga ngo ni Musa cyo mushaka nega nari nabanditse biteye nari naranditse keke rirerire rw'agahari nandika kuri cyo kuba wadatawiga data wa twese kwari umuco mu ijuru no mu isi hose ati niteka kishi cyo kubandikira kuba mbaba ndabamenyesha ubukene n'amagomba ati ni mwampeza mukangira kunu ati ndabemereye yuko nanjye nzogukorera nzokwamasenga nanjye uwo tuzohura sonze nanjye nzomubwira neza ati kandi nzokora ibintu bizapanga ikete ringana guka cyandandika ati mbaye ndabashimira kunyisho nziza muzonka ngaho mu ijuru nabona nigenda muri bibiliya iyo kete ndasebera cyane bazakora ari roho kuri basita hesto arafeka ko bujye muri rwose sibene kubi ati bebo kwisege ati iyo niyo kete wari barande ati nende cyane kima twache kugura n'abantu sijya muri kandi ni birebire sino kukaruka hari muri bibiri nakane ni Afrika hano mahora hariya icyo kete nari najyanditse kuva muri 2003 ndarigenda na 2004 2005 niho nagiye guhura n'abazungu baje hajya kwicara paka ndi mu taxi Imana hapo ni amasaba ndio muri modoka nanjye agataxi naho kuba kiwanje gashake mugabo ndoye kwa makora mapiki ya misi yose n'amacho tugasoma mugabo Imana nzanuko umunsi wese turi kurasenya ngumva Imana ngo mwijuru niba banza batubihe n'amadeni badufitiye ati bazopfira ntangorane reka kwihana unabona mwari kutererese no babwize na byo baramu Imana nubivuze ati ndabahezagiye duce tubyakira gutyo kandi Imana bwarategura birakunda none ubu rero mubonye n'ibituri bimunezero nawe aho uri kurata isaba yuko baza kwemera ibeye emera bazuhakena reka bose bakubwira nuba ibi byose byubakwa ariko nawe yakubwira iyo yaciye abapasiteri bose bakubwira aho bagiye nawe hajyaho wocuvuga ati basubye nta ngorane reka reka uko nari meze hanyuma
mbere rwo mukozi w'Imana reka tumurangize tuce dusenga ngo usabe icyo ngomba cyose ngo cyaravuga arindira ngo Mana akavuga ati ninasaba umugore afyaye n'ubundi tuguma duke usaba amahera ingorane naho nyene ntagira kama ninasaba kugira ngo ndonke n'ibiki mama nawe ari mu byose ntagira nakara ngo cyaravuga ati Mana ngo n'ubwenge bw'Imana ngo ndagomba yuko ngo mama wanje azobona abana banje bariko barakinira mu pangi wanje ngo mama azabona abana banje bariko barakinira mu nzu wanje nanje none umutwaro umwe ntiyarawegeranye none urasaba iki umaze iminsi wihemuye hari n'igihe usaba ugasaba amazi ngo nzagusengera ninane ngire gutya umugabo umwe niwe yakumbwira umugabo we yamuharitse atambwira murumva ngo yagiye gahinga kandi ngo nyamukora ngo jewe kugira senge kugenda ngo ntize kubuke ngo ntazogira umwana ndabwira ati uragenda buke Imana irafise akanyungiro icishemo amasengesho Imana irafise akanyungiro amasengesho baruti ngo bipfa byose kwigira gutyo mu gihugu cy'ideni yewe ati gusaba muri muhanga kuko musaba nabi kugira ngo uyono mugabo usabye neza ibihuye n'ubukobe bw'Imana Imana niyo rekugira neza acaramwe kugiye gusenga kugira gato kure mutaza mu bya bijya bizotse nuba bizi mu hitare bajyane bose batata ko Imana imeze Imana ikwisha umurima imvura mu murima w'ibiharage n'ibitabi byose bigakura tubaze ngo urafise aturagenda bukebuka mu biharage havuye imvura no bitabi inka y'umurozi irashobora kubyara kandi ibigori by'umurozi bigaheka bitapita iby'umukizwa nabyo bigaheka kweki Imana ntazigira byose yarapanze ngo bizogenda hanyuma rero kwa mugora agaragaye ngo ndasenga nizo kwabya ahubwo yaciye abyara amahasa no erega Imana hiki mugabo umugabo cyaha kiwe yakoze bazomenyana n'Imana mu kuzimu kwa kuzimu batubwiye natiha ariko sindabipfuriza yuko musaba nawe uno musi urasaba iki ningo utagira icyo usaba tumusaba n'imbabazi Imana no majambo y'Imana byo bisina turara unamika amaso ufise ibintu bigusabake umaze iminsi wihemuye kandi Yesu yaramugize ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye munyizere none urahagaritse umutima icyo kizogutsinda turabahaye kazi ingomo wabwiwe